I evo nas u još jednom produžetku Extra Time vezanom za svjetsko prvenstvo u fudbalu, a još uvijek nismo gledali nijedan produžetak na ovom svjetskom prvenstvu. Odigrane su 4 utakmice osmine finala, 4 susreta nokaut faze i nekako kao u grupnoj fazi je mnogo iznenađenja. Evo ove prve 4 utakmice ništa. Favoriti to rutinski odrađuju bez neke muke, bez neke neizvjesnosti. Možda najneizvjesniji susret je bio onaj Australije i Argentine, kada je Australija mogla doći do gola u posljednjim sekundama. Ovo danas lagano, nedjeljno, popodne za porodicu. Mogli ste da odmarate, da nešto drugo radite pored ovih utakmica, jer ni zvukovi komentatora vas nisu mogli probuditi ukoliko ste bili u nekom dubokom snu ili u nekom drugom poslu. Djeca su mogla da rade svoje stvari, jer danas dan bez nekih uzbuđenja. Otvoreno je susretom dvije evropske ekipe, Francuska, Poljska. Francuzi došli kao jedni od favorita, a Poljaci su danas pokazali mnogo više nego na ostalim utakmicama i na kraju su poraženi rezultatom 3-1 očekivano. Francuska, čim je dobila šansu, to je i iskoristila. Giroud je prestigao Thierry Henrya i postao najbolji strijelac francuske reprezentacije ikada. Međutim, ovaj njegov rekord će veoma malo trajati, jer sprijeti mu neko mnogo mlađi, neko mnogo bolji, nekog od koga se očekuje da bude najbolji igrač svijeta, a to je Kylian Mbappé. 2 majstorska gola, prvo u bliži ugao, pa u dalji ugao i već izrastao, već ima u jednu boginju i jedan pehar. Ove godine ima priliku da osvoji još jednu, a imat će sigurno još 3 svjetska prvenstva da odigra, no ako je ne osvoji nijednu titulu do kraja karijere više svjetskog prvenstva, ono što je sigurno, što možemo očekivati, da će postati najbolji strijelac svih vremena, jer već ima 9 golova, ima jednu utakmicu ispred sebe i još minimalno 9 ukoliko se možda ne desi da Francuska se ne plasira na neko prvenstvo ili od narednog svjetskih prvenstava kada budu igrali 3 ekipe u grupi ili 4, još se ni to ne zna. On ima 9 golova, Miroslav Klose 16, iz kola u kolo ovaj broj golova postaje sve veći i veći i zato ga ja smatram da će biti najbolji igrač, možda najbolji igrač svih vremena na svjetskim prvenstvima. Ako ne, bit će sigurno najbolji strijelac svih vremena Kylian Mbappé. Poljaci su se dobro držali, bilo je na 0-0 i šansu su imali, međutim na tih 0-0 su stvorili više šansi nego na ove prethodne 3 utakmice i onda u 99. i 90. penal za Poljsku. Lewandowski tako loše šutirao prvi kao ne protiv Ochoe, odbranio je Lloris, međutim ponovljen je jer je Lloris malo ranije izašao, pa je ponovio to Leva i tako golom završio vjerovatno svoju posljednju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Okončao je nastup sa 2 postignuta gola, tako će mu pisati u karijeri 2 gola na svjetskim prvenstvima. Poljaci idu kući, a Francuzi idu u četvrtfinale. Nisu se mnogo oznojili Francuzi u ovim svim susretima, jesu izgubili taj jedan meč od Tunisa, to je više bilo zagrijavanje treće postave, a ove ostale utakmice tek sada slijede oni pravi izazovi, a na tom pravom izazovu im dočekuje reprezentacija Engleske. Danas se možda i očekivalo neko iznenađenje da Senegal iznenadi Englesku, ali Senegal ga se nije pojavio u drugom poluvremenu, bio je tu malo prisutan u prvom. Ono što je problem Senegala je što ne zna šta da radi kada dobije loptu, kada krene u napad, jer golovi su se izrodili u prvom poluvremenu nakon napada Senegala. Sve je to dobro funkcionisalo dok Engleska napadala, ali čim su krenuli u napad prestali su sa nekom koncentracijom, dobrom igrom i Englezi su to veoma brzo riješili sa 2 gola u prvom poluvremenu, 1 u drugom, tako da je drugo poluvrijeme bilo velika uspavanka za sve. Englezi još jednom rutinski, bez poraza su došli u osminu finala i sada se slijedi taj vatreni susret Francuska-Engleska, susret starih, dobro poznatih rivala. Ono što mene prvo pada na pamet kada čujem Francuska-Engleska, to je meč 2004. na Europskom prvenstvu kada su Englezi vodili, pa je Beckham promašio penal, a onda Zidane u 88. iz slobodnog udarca, pa na kraju iz penala matirao Engleze i srušio im sve snove o velikom rezultatu. Ali ko će sada kome srušiti snove, Francuska kao aktualni šampion ili Engleska koja se trudi da dođe u drugo svoje uzastopno polufinale, ali već imamo 2 jaka para u četvrtfinalu, Argentina, Holandija i Francuska, Engleska. Još uvijek nešto
nemamo nijednog tog potencijalnog iznenađenja, neko dark horse što se kaže. Još niko nije pokazao da je dark horse, a da li ćemo dark horse vidjeti možda trećeg dana osmine finala kada se sastaju Japan i Hrvatska od 16 časova. Hrvati sigurno nisu sanjali Japan u osmini finala, čekali su Njemačku, čekali su Španiju, na kraju došao Japan. Neće biti Sosijek od Hrvatske na tom susretu, no ono što je pokazao Japan da može biti opasan, da čeka protivnika i onda kada dva puta udari dođe do preokreta i onda opet se vrati da čeka, protivnik postaje nervozan i nema rješenja više za japansku odbranu. 2-1 su pobjedili i Njemačku i Španiju, izgubili 1-0 od Kostarike. Kako god završe Japanci ovo svjetsko prvenstvo, sigurno je da će biti zadovoljni dvijema pobjedama nad Njemačkom i Španijom. Na prošlom svjetskom su izgubili od Belgije, nikada nisu prošli dalje od osmine finala, izgubili su nakon vojstva 2-0, Belgijanci u 90. preokrenuli na 3-2, nikada nisu prošli dalje, dok Hrvati s druge strane nakon 2-0 protiv Maroka i Belgije 4-1 pobjedom nad Kanadom. Hrvati su do sada prolazili sve mečeve u osmini finala, igrali su sa Rumunijom i sa Danskom, 98. s Rumunijom, 2018. s Danskom. Kad god su prošli grupu, Hrvati su dolazili do medalje. Da li se ta ruši negativna serija Japana ili se ruši pozitivna serija Hrvatske ili će sve ostati kao što je bilo, vidjet ćemo. Igrali su 98. Hrvatska i Japan u grupi, to je bila jedna od najtežih utakmica za Hrvatsku u grupi jer je bila ona prva po velikoj vrućini, na kraju Hrvati dobili 1-0, a svoju šansu za prolaz grupe su propustili Hrvati 2006. nakon uvodnog poraza od Brazila 1-0. Bilo je mnogo samopouzdanja kod Hrvatske jer protiv takvog tima Brazila su odigrali samo 1-0, a prethodno nekoliko mjeseci ranije su igrali u Splitu prijateljsku utakmicu protiv Brazila. Bilo 1-1 i velika očekivanja su imali od susreta drugog kola protiv Japana, međutim na tom susretu Dario Srna je promašio penal, pogodio je stativu 0-0, kasnije znamo u odlučujućoj utakmici 2-2 protiv Australije i tako su završili svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Treći put na svjetskim prvenstvima igraće Japan i Hrvatska, neočekivano u osmini finala, ali kome dati šansu? Vjerovatno Hrvatskoj jer je malo iskusnija, zna igrati i na rezultat i pobjeda Japana po meni bi bilo neko malo veće iznenađenje. A ono što nas čeka od 20 časova nije još jedan derbi, još jedan klasik, nego još jedan neočekivan susret. Brazil kao prvi u grupi igraće protiv Južne Koreje koja je, dok su se Urugvaj i Gana tukli za drugo mjesto, ona se samo ušetala pored njih i ušla u taj lift drugog kruga i tamo dočekala Brazil. Brazil pobjede nad Srbijom 2-0, Švajcarskom 1-0, a onda je ušla treća postava protiv Kameruna. Kamerun postao prva afrička reprezentacija koja je ikada pobjedila Brazil. Bilo je to 1-0, Koreja 0-0 protiv Urugvaja, poraz od Gane 2-3, 90% da će ići kući, ali čuda se dešavaju. Paulo Bento je dobro pripremio ekipu, Bento Portugalac dobro je pripremio ekipu za Portugal. Portugal naravno igrao sa C postavom, to se baš rijetko dešavalo na prvenstvima da tako ekipe ulaze sa trećim postavama i gube. Ovo je vjerovatno prvi put u istoriji mundijala. Koreja slavi u 91. sa 2-1 i prolazi dalje. Kod Brazila neće biti Jezusa, a upitni su i Sandro i Teljes, dva bočna igrača. Zanimljivo da su igrali ljetos prijateljsku utakmicu Brazil i Južna Koreja, 5-1 je slavila reprezentacija Brazila. Brazil apsolutni favorit, nikakve šanse se ne daju Južnoj Koreji koja je izgubila od Gane, dobrom odbranom su sačuvali se protiv Urugvaja, pobjedili su drugu postavu Portugala. Sada ćemo vidjeti prva postava Brazila ili prva postava Južne Koreje. Možemo dobiti par četvrtfinala, da li Japan, Koreja, što bi bila apsolutna senzacija i prolazak neke azijske ekipe u polufinale, a možemo ono što će biti, što je očekivano, Brazil, Hrvatska. Za sada još se ne nazire gdje možemo dobiti neko potencijalno iznenađenje u ovom osmini finala, možda onom posljednjem paru između Portugala i Švajcarske, ali nije to iznenađenje ako Švajcarska pobjedi Portugala. S druge strane Španija, Maroko. Španija je sve karte bacila na taj susret protiv Maroka, zato su sebi i naštimali žrijeb. Maroko u teškoj situaciji, ali o tom ćemo sutra. Promijenila se i lista strijelaca na svjetskom prvenstvu. Mbappe prvi strijelac sa 5 golova i vidjet ćemo da li ga može neko stići. Mbappe imaće još jednu utakmicu, minimalno 2 para četvrtfinala smo dobili i
Nastavljamo dalje sa pogađanjem tačnih rezultata našeg sponzora Red Star Sporta. Japan, Hrvatska i Južna Koreja, Brazil. Pišite u komentare tačne rezultate ovih utakmica. Vidimo se u narednom produžetku kada ćemo vidjeti da li je bilo možda nekih još produžetaka na svjetskom prvenstvu.